Opasno u mreži je. U mreži je lopta, slavi Castelletto, slavi Kamerun. Vjerojatno ubačaja u 16-terac, evo šanse, evo gola. Pavlović i trčala u teren, 1-1. Pa Milinković Savić i Srbija vodi. Preokret Srbije u završnim minutama prvog poluvremena. Pa prebrojavanje, šansa i gol. Sve su pripremili za Aleksandra Mitrovića koji je to sve skupa i povukao. Srbija slavi povećanje vodstva na 3-1 u 53. minuti. Ovdje je djelovalo u zaleđu kao da je Abubakar, ali ništa suđeno nije. Sada će on pokušati lob, ovo je vrlo efektno, ali čini se ne i efikasno jer je zastavica u zraku. A evo mu i pogotka! Ne samo da je bilo blizu, nego je bilo i iza linije i vraća se Kamerun. Slična situacija. Opet će pustiti pomoćni sudac, tamo je Choupo-Moting sam, ide lopta prema njemu, Choupo-Moting trese mrežu, ovog puta zastavica nije podignuta, je li Kamerun uzvratio Srbiji istom mjerom i u samo par minuta stigao do rezultatskog egala.